iri shamba ni ishyamba rikomeye cyane, gusa iri shamba ryabuyemo abantu benshi. Abo bantu ni abantu baje gutembera, abantu bakunda gukina udusimbi, ibyihebe. Gusa umuntu wagiye mu iri shamba siyigeze apfa kugaruka, usibye imyenda ye nta kindi kintu kigaruka. Iri shamba ibaze nk'uwo muntu ninde amwita Rugodangote. Dutangiranye n'abantu bagiye mu iri shamba. Aba bantu ntabwo tuzi abo ari bo, gusa wasanga ari amahoro, ariko mu iri shamba baravuze ngo nta keza karimo. Baravuga ngo ntawe utinya ishyamba, ahubwo atinya icyo yahuriyemo nacyo. Uwo mugani twaje gusanga ari uwo nyawo. Uko buri tujya gukina umukino bita cari, sibyo? Urarya nyine ujaje urakina tsiri igitego kimwe, ujaje urafata ipera. Ewe dore ngaya musi muri kuyabona. Aya nayanje sha, reka nze nkwereke sha ry'amapera. Uciye vuba vuba tugire tugende sha. Rangwereke wowe Sha, murabizi rero iri shamba karibwo narigeramo mwamwe musanze muhazi. ariko mani uziko n'ahantu hateye n'ubwoba. Nyamara iri shamba si ryeru. Kubita shaka iry'amapera. Ndajya sha, ndajya. Cyanga vuba vuba murarya nige nereza ko mana yandika ikira kari kubaka ndajya igipike. Ndarya dore ngiyo wabiri murajya, ariko nanjye ndajya sha. Harariye sha. Mu ishyamba. Icyo kintu uracyumvishe mwa? kunyiza ubwoba mwa. Umva mwana, dukomeza dukine mwa. Muragira ubwoba. Dukomeza ducanga, murajya natari kujya sha. Mukomeza se dukine. Murajya natari kujya. Reka tuyajye dupfe twari. Oje. Mucanga dukomeza ducanga. What's up, y'all? Mugiye gupfa ntabwo mwumva. Uziko biri seriye we. Ariko mwana, nyamara hano hantu sihera. Ababwira iki? Urwaye. Wowe uri gukurikirana inda yawe tugiye gupfa. Wana ntabwo turapfa bana. Kandi yarandikwa abona umwobo. Kwara ahantu abona dupfe, nyamara muri kubigira imikino. Why? Weceraho shanje kubarebera. Mugire vuba vuba. Gwino. Ubusaraza amahoro mwa. Icyo kintu njyewe nagike cyabagamo abadayimoni muri aya mashyamba ko nta byajyo. Ngo ndi umwana w'Imana wowe, ariko mwoka byara ngo ndi umwana w'Imana. Gwino basha. What's up, y'all? Mission complete. Man, ibyo bintu urabyumvishe? I don't need that. Yani gitimbo. Jesus!
amatujya yuje ndagiye ko bya bintu biri serije Social media anymore. Ah!